Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Туугандар, уразаңар кабыл болсун. Уразабызга санактык күндөр калды. Бүгүн биз сонун сериалыбызды 7-сериясын тартайлык туугандар. Строй парк кележек деген сериалыны 7-сериясын тартабыз. Сиздер инструменттарды тартып койгону кам дегенсиңер. Ошого силерге инструмент, жалаң инструментти бааларını билип туугандар. Кандай инструменттер бар, канча сом, акчасы канча болот деген барлык маалыматты сиздерге азыр калтырып кетем туугандар. Мына көрүп атасыңар, молоток деген номер 7, 7-серияга 7-магазинди сиздерге азыр тартып өтүп кетем туугандар. Сиздер видеого алдындан лайк кнопканы басып койсоңор, каналыбызга кат албагандар подписка кнопканы подписка кылып койгула туугандар. Мен азыр ушул магазинге кирип, кандай инструменттери бар, ошону жалаң сиздерге тартып, көрсөтүп өтүп кетем туугандар. Каны туугандар, эми кирип, эси менен сүйлөшүп, инструменттерди бааларını билип силерге тартып көрсөтөйүн. Кайын бисмиллахир-рахманир-рахим. Эси менен сурашайлык туугандар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ака, кандайсыз? Жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Охо, магазиниңиз аябай сонун экен, Мына туугандар, инструменттерди бааларын билем дегендерге сиздерге азыр жалаң инструменттерди бааларын билип беребиз. Акам, шу мына стендтен баштайлык кайын. Кандай инструменттериңиз бар? Булар экен, мына Warcraft фирма жаңы баштады буларды. Жаңы фирмабы эми бизде? Кайсы производство ака бул? Булар Кытай фирменный. Китайский заводской качественный инструменттер. Ооба, кайсыныгызды көрсөтөсүз биринчи? Бул элек. Эми буну основной батарейкалык инструменттери бар. Батареечный инструменттер, Болгарка. Анан буну жакшы жери бир батарейка. Бир батарея, Түшүп кете берет. Булар универсал болобу ака? Универсал болот экен. Бул батареясы туугандар, универсал экен. Аябай жакшы. Мына проблема, батарейка боюнча проблема жок да. Бул, ооба, бир батарейканы любойго салына берет и батарейка отдельно сатылат. Отдельно сатылат. Мына туугандар, аябай жакшы да. Биз батарейка деп жүрөбүз инструмент иштетсек. Эки батарейка алган болсоңуз, полный инструментин иштете бересиз. Эки батарейка менен жалаң инструменттер иштей берет, Бир чекеден баштаң, мына болгарка. Чоң болгарка. 230-дук. Булар бардыгы профессиональный жакшы инструмент. Баасы канча сом мына чоңду? Булар 5500 сом. 5500 сом. Комплекти кандай барат ака бунун? Комплектте ошо защитный ручкасы, запас щеткалары бар. Канча батарейка болот комплектинде? Бул сетевой. Сетевойбу булар? Булар топлик. Мына полный сетевой экен, туугандар. Ошону билип алдык. Майлы аны коюп туруң батарейканы. Биринчи сетевой сүйлөшөбүз, акырынга батарейканы азыр калтырып коебуз. Сетевойлоруңуз мына кичинекейрагы бар экен бул жерде. 180 ампер. 180-диги. Баасы? 4000 сом. 4000 сом экен баасы. 125-диги бар. 125. Скорость менен. Скорость управлять болот. 3000 сом болот. 3000 сом бул, баасы. Жакшы экен да. Бар, мындай домашний пила. Мо пилабы бул кичинекей? Бая отун аралайм деп колу ара иштетпейм дегендерге мындай кичинекей аккумуляторда пила бар экен туугандар. Бунун баасы канча сом? 4000 сомбу? Бул зарядник канча батарейка болот бунда? 2 батарейкасы болот. Анан запас сети болот. Зарядниги болот. Чемоданы бар өзүнүн. Өзүнүн кичинекей чемоданы менен. Ооба. Сонун кен, сонун ака. Мунаныңыз айтып өтүп кетиң мундагы сразу тартып. Перфоратор. Перфоратор профессиональный булардагы. Чоң канча амперге бул? 7000 сом. 7000 сом баасы. Баасы 7000 сом экен туугандар. Мунаныңыз эмне? Булар раствор аралаштырганда. Раствор аралаштырган миксер. Профессиональный миксер баасы канча сом экен бул? 7000 сом бул дагы. Жакшы, мындай шлифовочный по дереву бар экен. 4200дөн. 4200 сом экен туугандар. Бунусу шлифовочный аппарат. Мына шлифовочный аппарат, бул рубанка. Жакшы экен да. Стабильный пила бул. Стабильный пила? Бунун ар кандай аралары болот, узун, кыска, по металлу аралары болот, по бетону болот, ар кандай болот. Буну мынасы тиштери алмашат. Тиштери алмашат, ооба.
Baası qancha so'm aka buni? 4,5 ming so'm ha baası. Anan munoni aytib o'tib keting, обязательно kerak bo'ladi buldagi. Bular 4,5 ming so'mdan buldağı. Picholka 180'lik disk tushadi. 180 ha cho'ng diska. Cityvoy buldağı. Cityvoy 180'lik baasini qancha dedingiz buni? 4,5 ming. 4,5 ming so'm ekan tug'anlar. Ayavay жақшы. Отделсini ish qila turgan ustalarga. Bu отделкаga ishtaladi. Жаңа аппарат. Bu degan шлифовка, шпаклевкаларды, stena, потолоктарды шлифовка qilganga ayavay жақшы. Buni o'zini bunday oho, bundan qarab qo'yinglar tug'anlar. Tuzligini shunday ko'rsatib qo'yadi. Aha. Shunday, anan оборотlarga. Oho, ayavay sonun apparat ekan aka. Qalasa sekinroq, qalasa tezroq. Шлифовочный apparat endi-da, pa alna men tushunganim bo'yicha shpaklovka. Shpaklovkani шлифовка aytadi. Shpaklovka, ola, o'shanday. Yaxshi ekan, bahosi qancha so'm aka? Buni qiziqtirib qo'ydingiz endi. 7,000 so'm ekan. Set bilan ishlaydi. Yaxshi ekan aka. Endi mana neningiz bor ko'rsatavering. Siz aytavering aka, biz ustalarga lazerniy уровеньlar bor. Вот shu kerak menga. Lazerniy уровень deb kim kommentariyaga yozdi? Mana sizga lazerniy уровень. Har qanday bor. Bu 16 liniya degan. 16 liniya deyilayotgan. Pulti bor. Pulti bor, ha? Komplektda u. Aha. Noshkasi bor. Aha. Undan zapas batareykasi bor. Aha. Magnitlar bor, qalasa, temirga joylashtirib qo'ysa bo'ladi. Sonunganmi? Qo'ysa da bo'ladi, kerak emas bo'lsa-chi. Ha, buni usti olinadi. Olinadi. Magnitnisi. Na tug'anlar. Lazer ayavay kerak bu narsa deb bilaman usta bolalarga. Buni bahosi qancha aka? Lazerniy уровень. 5,5 ming so'm. 5,5 ming so'm ekan. Arzon. Arzon, ayavay arzon. Lazerniy уровень uchun arzon deb bilaman. Anamdan bor, Kron firmaniki. Tak. Bunda 16 liniya. 16 liniya pulti menen ekan tug'anlar mana o'zini. Ekoteng pulti menen. Buni nesi narxidan ko'ra yaxshiroq? Bu firmini, boli firminliroq. Kron firmaniki. Bu Kron firmaniki ekan. Bu Rolftik ekan tug'anlar. Ikki ayirmasi firmada. 6 ming so'm turadi. Bu 6 ming so'm, 500 so'm ayirmasi bor. 500 so'm cho'ng emas. Yaxshiroq ishlatam degan odamga 500 so'm ayirma. İşletib qo'ying. Ishlatib qo'ying, ko'rsinlar. Ha tug'anlar. Ziloniy janat. Ziloniy lуч ekan u. Kunda mana jarliqdagi yaxshi ko'rsatadi. Yaxshi уровень so'raganlar menda ko'p bo'ldi o'zi aka. Anan hozir sezon qo'y mashinkalarimiz bor. Qo'y mashinka. Mana turetskilari bor. Tug'anlar. Turetskilari 8,5 ming so'mdan. Tug'anlar, mana qo'y mashina. Buni ham bir ko'rgazib qo'yaylik. Günni olam desanglar qo'ydi. Обороттары менен қаласа. Оборотын регулировка qilsa bo'ladi. Ma ayılga kerektu, büyüm şul bo'latgan tug'anlar. Garantiyasi bor, turetskiy firmaniki. Turetskiy ekan, производствоsi 6 ay garantiyasi bilan berilayotgan. Basini ayting, men qiziqtirib qo'ydik endi. 8,5 ming so'm. 8,5 ming so'm ekan tug'anlar. 8,5 ming so'm. Kitayskisi bor. Sizda arzonrog'i bor. Arzonrog'i. Arzonrog'i bor ekan, hozir bundagi ko'rsatamiz tug'anlar. Bunisi 5,5 ming so'm turadi. 5,5 ming so'm. Firmasi o'zi bir deyli. Yo'q, firmasi boshqa. Bu boshqa ayirmasi bor ekan firmada. Yaxshi ishlaydi. Buni 5,5 ming so'm dedingiz, ha? 5,5 ming so'm. Berkisi 8,5 ming so'm, original ekan tug'anlar. Buni batareyachniga keldik. Buni sizlarga tartib ko'rsatdim. Bu yerda shurpayortlarimiz bor ekan, turadi. Shurpayortlar baholari qanday bo'ladi hozir? Shurpayortlar akkumulyatorda ishlaydi turgan shurpayortlarimiz 2400 dan boshlanadi. 2400 so'mdan boshlanib 15 minggacha, 14 minggacha originallari 14-15 ming so'mgacha bor ekan tug'anlar. Buni hozir buni qarmadim, ishlatib ko'rdim. Bas qancha so'm shuni? Bularda turetskiy 6 ay garantiyasi. 6 ay garantiya. 4300 so'm. 18 volt ekan tug'anlar. 4300 so'm turetskiy original shurpayor. Bu uyga kichkinakaylar, ha? Uy buloga ishlatsangiz bo'ladigan arzonroq ekan Deko degan firmaniki. Bu 2600 so'm qilib berasiz. 2600 so'mdan buna tug'anlar. Shurpayor uy buloga ishlatgani. Anan 12 voltligi bor. Bu kichik ob'yomi kichkinakay buni. Qancha so'm bo'ldi dedingiz? 2400 so'm. 2400 so'm ekan. Ayavay sonun tug'anlar. Ayavay yaxshi. Bunoni mo'yishni apparatingiz bor ekan, ha?
Aa, bul dagы turistik firmanыкы. Bular 10.000 сомдон. 10.000 сом. Бул канчалык давление? 150 баррель. 150 баррель экен туугандар. Бул аябай жакшы давлениеде. Мына кичинекейчи? Кичинекей Warcraft фирмамыздыкы шу. Универсал. 7000 сом а бул? Бул мына Warcraft жаңы келген фирма биз жалап атышарына. Шу бала өзү алып келип сатат. Аябай жакшы бул жакта инструменттерин тартып билдим туугандар. Эми мына майда чүдөлөрдү мага эми мына газовый ключ, разводной ключуңуз канча сом ака? Газовый ключтар 300 сом, 500 сом. 300 сом, 500 сом. Нолар бар, Попугай деген 300 сомдон. Анан мындайусталарга магнит бар сонун. Бул эмнеге иштетет магнитти? Буну саморезлер жармаштырып алып, шурпөөртү иштегенде оңой болот. Мына. Ишиңерди жеңилдеткени бүйүм экен туугандар. Чөнтөккө колду сала бербестен. Так. Шунга жармаштырып коюп саморезлерди. Браслет кылып такылат. Шундай иштесе болот. Канча сом бунун баасы ака? Бу 350 сом. 350 сом экен. Ишиңиз анча оңой болуп калат да буну чөнтөккө салып. Российскийби бул? Российский мындай сонун бүйүм экен энди. Усталарга дагы бир жаңылык бар. Каны көрсөтүңчү? Кафелщиктерге жаңылык бар экен туугандар. Азыр силерге көрсөтөбүз. Выбора аппарат. Так. Буну ар кандай өзүнүн положениялары бар, скорости бар мунун да. Кафелди коюп туруп, присоскасы да бар. Койгондон кийин баягы растворду уровеньге түшүрүп берет. Буну өзүнүн уровени дагы бар экен да үстүндө. Мына жаңылык туугандар. Кол менен уруп отурбайт. Алтынкыдай малаток, салаток кылып уровень кой жок. Койдуң уровеньге сразу мына туугандар үстүндө уровени бар экен, өзү тегиз кылып коюп берет кафелди сиздерге. Мына туугандар инструмент 6000 сом экен, кымбат эмес, уста бала алып иштетем, колдоном деген адамга бул качествосы сапаттуу да, аябай, сапаттуу качествода гарантиям кылып бере турган бүйүм бул туугандар. Жакшы жакын. Эмне жаңылыктар бар? Биз жаңылыкты жакшы көрөбүз, биз подписчиктерчи. Дагы тонировка издегендер көп болот. Тонировка бул кандай тонировка? Буну айтың да, машина тонировка деп билип калат да. Жок. Бул айнек тонировка. Айнекке тонировкалар. Душойлорго, үйлөргө. Бул айнектерге жармаштырып койсоңуз, сыртынан көрүнбөйт. Сыртынан көрүнбөй калат. Обычный рифленый айнекке окшоп, ошо менен бирдей болуп калат. Анан мебельный обойларыбыз бар. Мебельный обоям бар экен, мына кичинекейлер, Бул баалары канча сомдон энди буларды, ака? Буларды тонировкалар метрге сатылат. Метриңиз канча сом? 100 сомдон. Метри 100 сом экен. Ширинасы 60 сантиметр. 60ка чейин, эң чоңу. Кичикирээк болсо өзүңүз кесип алсаңар болот. Тонировкалар мебельный обойларыбыз болсо 450 сомдон. 450 сомдон мебельный обой. 7 метр болот, 3 квадраттан кичине өтөт. 45 сантиметр болот. Но зубчатый не деп коет муну? Диск. Диск ара. Ара диска, по дереву. Канча сомдон ака буларыңыз? Булар ар кандай размерине карап кетет. 150 сомдон башталып, эң чоңуңуз 2000 сомго. 2000-2500 сом чоңдору болот экен, а? Дисктар ham ошондой. Алмазды дисктар ham 3,5 сомго чейин бар. Мына кайчыларыңыз канчадан по металлу? По металлу кайчылар качественный жакшылар эке 550 сомдон. 550 сом. Бул кайсы? Россияныкыбы? Бул деле Кытай, бирок фирменный жакшы качество. По качеству аябай жакшы, да? Бар, ошондой эле сена, российскийлер. Жакшы экен. Араларыңыз бар экен. 200 сом. 200 сом, 200 сомдон башталат. 150 сомдон башталып, 150 сомдон ошо 500 сом, 550 сомго чейин бар экен. Араларыбыз бар экен мына инструменттерден. Темир арамыз канча сом? Мындай жөн по дереву ара. 280 сомдон. 280ден. 150 сомдон башталат. 150дөн башталат экен ара. По дереву араларыбыз 100 сомдон башталып, 700 сомго чейин бар. Жакшы качественныйсы, сапаттуусу профессионалдылары 700 сом экен. Онондой маскаңыз бар экен, бул бая шлифовочный маска дейт ба? Канча сом ошо комплект маска? Бул 300 сом. 300 сом экен туугандар. Сварочный маскабыз ham бар экен. Сварочный маска деп коебу, не деп коет? Канча сом ал эке каска?
Ular ham rossiyskiy. Rossiyskiy kompaniyamiki. 250 so'm turadi. 250 so'm. Narxlarınız? Turetskilari 200 so'm, 200. 250 so'm, 280 so'm har qanday bor. 250, 280, 200. Kameleonlar bor, bunday kichkina. Bu o'zi svarka qilgan uchurda o'zi qarayib ko'zni o'rtmaydi. Cho'qlarga o'ta yaxshi. Жаңы үйрөнүп отон адам баягы көрүп калам дегендерге мына өзүнүн специальный стеклосу менен экен бул, а? Канча сом муну баасы экен? Bu 650 so'm. 650 сом каска. 650 сом экен туугандар. Мына аппарат өзү киргенде эле көзүмгө түштү. Азыр мына сезон башталды дейт. Канча сом экен? Бул кандай айтып өтүп кетиңиз, шунучу жалаң көрсөтүчү мага. Батарейка менен иштейтпи? Батарейка менен иштейт. Кол менен ham иштейт, ручнойда. Объему канча экен буну? 20 литр. 20 литр, э? 20 литр. Баасы 3,5 сом. 3,5 сом экен туугандар, мына. Азыр жамгыр жаап бизде шире басып атат. Как раз ошого керек болуп атат экен. Мунунуңуз канча сом аппаратыңыз? Атын айтып? Тарсовка. Градуска ham бурулат булар. Мында градуска ham жатат. Анан мындай ham градуска бурулат. Булар 9000 сомдон. 9000 сом экен. Ооба. Bunысы 8000 сом. Бул айырмасы кандай экен? Айырмасы бул жатпайт градус. Бул обычный. Прямой иштейт. 9000, 8000 бул айырмасы шу градус жатпашы. Жакшы экен аке, жакшы. Келиң эми бу жактан мына уровеньдер канча сомдон сизде уровень? Канчадан башталып, канчага чейин? Уровеньдер 200 сомдон башталып 1900 сомго чейин бар. 200 сомдон 1900 сомго чейин. Matrix фирманыкы бар. Бул бая уже охо, бул ударный эмелери ham бар. Профессиональный экен, э? Бул ушу эң жакшы сапаттуусу канча сом турат? 1900 сом. 1900 сом экен туугандар. Мына магниттери менен клубтарды айтып өтүп кетелик. Клубтарыңыз ар кандай мына 200 сомдон бар экен туугандар. Азыр мен фокустарын кармап коеюн. Мына китайскилер канчадан? 200 сом. 200 сомдон. Кичинекейлерибиз 140 сом, 150 сом, 500 сом бул российский уже. Кичинекей өтө кичинекейлери 30 сомдон башталат. 30 сомдон бар экен мына туугандар. Мындай холодильнигим урдап кетпесин дегендерге холодильникке ушундай ham коюп койсоңуз болот экен клуб. Аябай жакшы. Дагы эмнени? Утюг. Мына утюгубуз бар экен. Турецкий утюг. Турецкisi 2200 сом турат. 2200 сом турецкий. Китайскилери 800 сомдон. 800 сомдон китайский. Бул бая сантехника иштетиле турган утюг туугандар, билбегендерге. Так. Перфораторларды тартып коелу. Келиң, келдик, шуга келдик. Перфоратор, мына. Чөй иштей турган нерселер. Ооба, перфораторларыңыз кандайлары бар? Режимдери кандай? Ошону айтыңыз. Ооба. Булар 4700 сомдон. Качествосы өтө жакшы. Сапаттуу 4700 сом экен Warcraft-тыкы. Булар бар, S7 дегени бар. Булар 4000 сом. 4000 сом. Rolf фирма бар. Так. 1350 ватт. 1350 ватт. Басы. Булар деген 4800 сом. 4800 сом алдагы. X фирманыкы 5000 сом. Мына 5000 сом. Уш сапаттуусу шу азыр, 5000 сом. Сапаттуулары шулар бардыгы эле сапаттуу. Жок, эми мына баасыга караганда дегеним эми кымбатыраак гарантиясы бар. Ошо гарантиясы менен гарантиясы бар шулар экен туугандар. Мына Деко дегени ошондо тартып коюн, Деко да? Үстүдө турат. Ооба, мына жакын кылып тартып коюн туугандар. Бунуңуз баасы канча сом? 3800 сом. 3800 сом. Арзаны ошо экен. Арзан, сапаттуу, профессиональный, ооба. 3800 сом баасы экен, э? Мыналарды айтып өтүп кетебизби да, шлифовочный аппарат? Булар болгаркалар. Болгаркаларыбыз канча сом? 2000ден башталат. 2000 сомдон башталат. 4,5 чейин. Мына, эң чоңу 4,5 сом экен болгаркабызы. Жакшы. Мына эмне экен? Кандай аппарат бул? Бул пчелка деп коет. Пчелка? Бунда кафель кессе де болот, темир кессе де болот, жыгач кессе де болот. Канча сом экен бул пчелкабыз? 3000 сомдон. 3000 сом. Носы 2500 сом. Носы 2500 сом экен туугандар. Отбойник. Перфоратор отбойнигибиз. Булар да турецкий фирманыкы. Гарантиясы менен. Сапатыга гарантия бар. Баасы канча сом отбойнигибиз? Булар 13000 сом. 13000 сом экен. 13000 сом экен, жакшы да. Кен бар экен мына туугандар.
Fenimiz kança so'm? Fen dagı o'sha Rodex firmaniki Turetskiy 2000 so'mdan. 2000 so'm fen. Tak, ne aparat aka? Bu almazniy bur. Bur. Bur ekan tug'anlar. Bu bas kança so'm aka burda? Bu 7000 so'm. 7000 so'm ha? Bu Rossiyaniki ekan. По-моему, Titan firma o. Kitay o'zi. Negizi Kitayskiy. Kitayskiy ekan. Bu yerda elektropilalar ham turadi. Bu ko'rinmay qoladi ekan. Bu yoqqa o'tamiz hozir. Elektropilalarınız qanchadan aka? Elektropilalar 3,5 mingdan boshlanadi. 3,5 ming so'mdan boshlanib 4800 so'mgacha bor. 4800 so'm ekan, ha? Mana yaqinroqdan ko'rsatib qo'yayman. 4800 so'm Turetskiy firmani Rolf. Rolfniki 4800 so'm ekan. Ay yaxshi. Сварочный аппаратты ayting emi. Сварочный аппарат полуавтомат, монтажный. Elektrod ham ishlayveradi, 2 в 1. Qaysi yerdiki bu? Rossiyaniki bu? Bu da Kitayskiy. Kitay. Reostat biroq жаңы firma, yaxshi kачествоsi. Sapati yaxshi, garantiyasi bor. MS tushadi, katushka. Aha. Açıladi. Bular 18000 so'm. 18000 so'm. 350 amper. 350 amper ekan. Tefa firmaniki. Bu da polavtomat. Aha. Montajный, 2 в 1. Aha. Bu degan 15000 so'm. 15000 so'm bu degani. Keyingileri? Anan bu prostoy elektrod bilan ishda turgan apparatlar. Bular qancha so'm? Qanchadan qanchagacha? 5000 so'mdan 10000 so'mgacha bor. Cho'ng 10000 so'm bo'ladi ekan tug'anlar. 5000 so'mdan 10000 so'mgacha sapati garantiyasi men berilib turgan buyumdir. Bu yoqda bunday chiqib men kirganda ko'rib qoldim. Salafanlar qancha so'mdan aka metri sizda? Salafanlarimiz 15 so'mdan boshlanadi. 15 so'mdan boshlanib 30 so'm, 50 so'm. 50 so'm ekan ha eng sapati. Buni qalinlar qanchadan? 150 so'm ha? Prozrachniy. Buni qarasichi? Qarasi 50 so'mdan. 50 so'mdan ekan qarasi tug'anlar. Bunday keysler bor ekan, instrument solgan ha? Keysler 300 so'mdan boshlanadi, kichikay. 300 so'm kichikay. 2000 so'mgacha. Cho'ngi 2000 so'm ha? Cho'ngi 2000 so'm ekan. Shlangalaringiz bor ekan, hozir bunday sezonga shlangalar bağları qanday bo'ladi aka? Shlangalarda rulonga alsa arzon qilib beramiz. Rulonlari qanday ayting? Ruloni 15lik shlangamız 50 metr bo'ladi. 50 metr ruloni. Rulonga bo'lsa 1,5 ming so'm qilib beramiz. Metriga 30 so'mdan. Metriga 30 so'mdan tura kelayotgan. Rulonni olsanglar 50 metr bo'ladigan rulon, ha? Bu qaysi yerda производствосini qishlang? Emno shlankalarınız bor ekan, sezonga aytib o'tib keting, bular qancha so'm, qaysi yerda производствоsi aka? Shlankalar mesniy Oshtuqi o'zi. Oshtuqi, ha, o'zizki ekan. Yaxshi. Buni qanday satasiz? Siz metrajmi, rulon satasizmi? Rulon bo'lsa arzonroq tushadi. Rulon bo'lsa arzon bo'ladi ekan, ha? 1450 so'm ruloni. Ruloni 1450 so'm. Если sizdan ko'rib kelsa, daha arzonlatib beramiz. Kompressori 10 ming so'm. Buni ruloniga 1300 so'm bo'ladi ekan ruloni. Bunda alsanız 30 so'mdan metri. 15'teki 30 so'mdan. 20'lığı 40 so'mdan. 20'lığı 40 so'm bo'ladi ekan tug'anlar. Ayavacax kompressoriniz bahsini aytib o'tib keting, biz ham подписчикlar bilib qolsin. 50 litrlik. 10 ming so'm turadi. 10 ming so'm ha bahsi. 10 ming so'm жаңы kompressor bor ekan tug'anlar bunda. Ustalarda ham tartib qo'ysa, usta nomeringizni aytib keting, usta bo'lsangiz. O'shanday tug'anlar. Sadovniy arabangiz qancha so'm aka? Bu qaysi yerki bu? Bu заводской bo'lsa kerak, ha? Samodelniy emas. 2000 qancha dedingiz? 2800. 2800 so'm ekan tug'anlar. Shunday заводской отбойник. Ha, bu arenda уже. Arenda buyumlar bor ha sizda. Va mishalqa ham bor ha sizda. Mishalqangiz yo'qmi? Qancha otboyningiz arendasi? 400 so'mdan. 400 so'm. Kichkinakayi 300 so'mdan. Kichkinakayi 300 so'm ekan. Kompressorlarimiz bor. Kompressorimiz 500 so'm. 400 so'm ekan. Shatıngiz bor arenda va если kerak bo'lsa, Bolgarkadan bor 300 so'mdan. Yaxshi. No, shatni tartib ketaymi? Oxirina endi shu bilan videoni oyoqlaymiz. Bu bağları qancha so'm shatlaringiz? Shatlar 3000 so'mdan boshlanadi lesnitsa. 3000 so'mdan lesnitsamiz. 3000 so'mdan 4,5 ming so'mgacha. Cho'ngi 4,5 ming so'm. Bu vысотасы qancha? 7 stupenka. 7 stupenka, vысота 2 metr olsa kerak. 2 metr.
Ушундай туугандар, бул бизи Строй парк деген сериалыбыздын 7-сериясы мына. 7-магазин, Молоток деген магазинибиздин инструменттерин силерге жалаң тартып өтүп кеттим туугандар. Видеобуз, контентибиз жаккан болсо, лайк кнопканы басып койгула. Каналга катталбагандар каналыбызга катталып койгула. Дагы жаңы серияларды биринчилерден болуп көргөнү колокольчик кнопканы басып койсоңор, бизге жетет туугандар.